тук е со нас и нашиот предавач, магистар Немања Боричиć, магистар по психологија, како што и претходно ви најавивме. Темата за вечерва е многу интересна, барем мене по самиот наслов, која вели психологијата на идолопоклонството. Ние знаеме дека има разни психологии, али ова беше за мене нешто новитет. Психологија на идолопоклонство. И баш ме интересира што е тоа што вечерва ќе го чуеме. Пред да му предадам збор на нашиот говорник, јас би сакал само да ве потсетам на оваа книга. Ќе ја добиете сите вие кои што ги пратите нашите предавања редовно од почеток. Значи, принципи на здравиот живот од Пол Волка. И би сакал само да ви прочитам неколку реченици од неа, верувам дека ќе ви бидат значајни и дека ќе ви заинтересира она што стои во нив. Како да престанете со лошите навики? Може би често се прашувате. Еве рецепт. Постојат многу техники со кои луѓето се служат. Повторувањето е една од најдобрите. Колку повеќе ги повторуваме добрите работи, толку помалку ќе имаме време за лошите. А она што е добро, длабоко се врежува во нашиот ум. Ако подобро сватиме како работи мозокот, полесно ќе дојдеме до целта. Ја верувам дека и нашиот предавач Немања Боричиć веројатно ќе се допре до овој дел со темата која што ја најавивме, значи психологијата на идолопоклонството. Немања, добро вече, добро нам доша. Добро вече. Сите вие кои што се приклучувате во меѓувреме, би ве замолил кога ќе се приклучите да, ако случајно ви остане активен микрофонот, за да не му пречиме на нашиот предавач, да ги исклучите, така да он може слободно да ни зборува без да некој му упеѓа во збор. Благодарам. Evo, ja sam namerio da ove treće večeri, nakon teme o strahu i teme o slobodi, da razgovaramo na temu psihologije idolopoklonstva. Možda će neko reći kakve sad veze ima sve ovo jedno sa drugim. Ja lično mislim da su ove stvari veoma povezane. Naime, u prvom predavanju smo pričali o tome koliko strah može da bude veliki razarač naše psihičke stabilnosti, čak smo rekli, ustvrdili i dokazali, verujem, da može da razori i naše fizičko zdravlje, imunitet, i rekli smo da je nepoverenje uopšte koje je prisutno u životu veoma veliki izvor straha. Rekli smo da je duhovna dimenzija veoma važna, to pitanje smrti, prolaznosti, i da je ono u krajnjoj liniji jedan veliki izvor straha u životu ljudi. U drugom predavanju smo govorili o slobodi, o tome da vrlo često kada strah postoji kod nas od onih mladalačkih dana, od vremena detinjstva ranog, i ako taj strah ne savladamo, da nas on vodi u neke naše zarobljenosti u životu. I da je jako važno da na tom polju unutrašnje slobode doživimo isceljenje kako bismo mogli da živimo lagodnije, radosnije i kako bismo mogli da imamo kvalitetni odnos. Vidjet ćete zašto je večeras ova tema veoma važna. Ova tema je najduhovnija, možemo da kažemo, u ovoj seriji, ali je veoma i psihološka. Zašto je važna? Zato što ja lično verujem da čovjek funkcioniše na 3 nivoa. Na duhovnom, psihološkom i fizičkom. Možemo tu dodati i taj, ali sve u svemu, bilo da imamo 4 ili 3, glavna misao je sledeća. Čovek je celina. Čovek kao biće je celovito biće i na kom god nivou da ne radi dobro stvari, to se odražava na svim ostalim aspektima. Ja lično verujem da pored toga što smo fizička bića, psihička bića, socijalna bića, mi smo i duhovna bića. I mi smo dizajnirani da prihvatimo onaj pravi ego ideal, pravi profil, pravu modlu za identitet nas kao bića. Ako se to ne desi u našem životu, niti će naši socijalni odnosi biti kako treba,
često ni naše zdravlje neće biti kako treba, jer zbog pogrešnih koncepcija duhovnih mi ćemo imati loše međuljudske odnose, imat ćemo problema u odnosima sa ljudima, bit ćemo gordi, svakako na svakom nivou će se desiti problematika. U ovom večerašnjem predavanju govorit ćemo o idolopoklonstvu kao fenomenu koji je vezan za ljudsku prirodu i šta je to idolopoklonstvo, zašto se dešava i zašto postoji u iskustvu ljudi, do čega ono dovodi, kakve su posljedice idolopoklonstva i u okviru te teme gde je izlečenje, gde je spasenje i kako Bog deluje u našem životu da nas promeni. Pa ajde da krenemo polako u samo predavanje. Vidite, u 19. veku naučnici koji su se bavili izučavanjem ljudske prirode, tada je evolucionizam dosta napredovao i ateizam, i mnogi ateistički naučnici su rekli nema Boga. Bog ne postoji, to je definitivno, samo nas zbunjuje jedna misao. Ako Bog ne postoji, zašto veruju ljudi? Odakle ta potreba kod ljudi da veruju? Znači, ljudi su shvatili čovjek je homo sapiens, čovjek je pre svega misleće biće. Ali onda su dalje, proučavajući ljudsku prirodu na svim meridijanima, naučnici shvatili da su ljudi ne samo homo sapiens, misleći ljudi, nego su i homo religiosus. Čak su to i ateistički naučnici priznali. Definitivno čovjek je religiozan, sklon je religiji, sklon je duhovnosti. Međutim, sad je njih interesovalo zašto i kako ljudi postaju religiozni, zbog čega su religiozni, koji je razlog što pribegavaju religijama u bilo kom obliku. Jedan od autora toga vremena, Sigmund Freud, koji je bio psiholog, rekao je da poreklo religije trebamo svesti na psihološke osnove. Znači, on je rekao to što ljudi veruju zato što imaju neku psihološku potrebu za tim. Rekao je da su ljudi uplašeni od prirode, od prirodnih pojava koje su im nerazumljive i zbog toga taj čovek nekako pokušava da te sile u prirodi koje bukte, bujaju, koje na neki način pokazuju svoju moć nad slabim čovekom, čovek pokušava da te sile na neki način humanizuje. Pa Freud smatra da današnji monoteizam koji ljudi prihvataju i u koji veruju u jednog Boga, to je, kaže, zapravo nastalo polako vremenom. Isprva su ljudi bili skloni animizmu, znači ljudi su nekim prirodnim pojavama pridavali božanske karakteristike. I on kaže, poreklo religije treba svesti na jednu psihološku osnovu, a to je navodno ljudi su u neko plemensko vreme, sinovi konkretnije, ubili svoga oca poglavicu i onda ih je grizla savest zbog toga što su uradili i onda su izmislili ideju dobrog nebeskog oca, tog oca koji je gore na nebu, koji ih voli, da bi umirili svoju krivicu. Znači, nećemo diskutovati previše da li je ovo ispravno ili nije, ali vidjet ćete zašto navodim njega kao jednog od autora i ovo njegovo mišljenje. Također imamo Karl Marksa koji nam je poznat iz nekog komunističkog vremena. Mnogi ljudi su ovo koristili kao neku frazu kada su napadali verujuće ljude i kritikovali njihovu sklonost ka veri. Marks je rekao da religija stvara fantazije koje čoveku pružaju utehu. Znači, čovek fantazira, zamišlja Boga i tada mu je lakše u teškom životu, lakše da funkcioniše u ovom prolaznom životu. Marks je rekao, religija je opijum za narod. Šta opijum radi? Opijum vas umiruje, on vas relaksira. Znači, ljudi veruju u Boga, kaže Karl Marks, iako njega nema, zato što im je tako lakše da savladaju život koji je mukotrpan. I on je smatrao, pošto je religiju gledao sa istorijskog aspekta i ekonomskog, smatrao je religiju kao specifičnu manifestaciju klasne borbe. Naime, oni bogatiji, oni koji vode narod, su izmislili religiju sa svim svojim koncepcijama i karakteristikama da bi ljudi mogli da prihvate te koncepcije, a da ovi tako lakše vladaju njima. Vladajuća klasa je izmislila religiju zbog ekonomske eksploatacije nižih slojeva. To je Marksovo razmišljanje o religiji, odakle ona među ljudima. Također on je rekao da su vladari ti koji su učili svoje sluge da veruju da je siromaštvo vrlina, trpljenje vrlina i mnoge druge
vrline kojima lakše oni mogu da upravljaju ljudima ako ih ljudi prihvate kao nešto vredno. Tako je Marks video odakle religija. Friedrich Nietzsche, koji isprva bio hrišćanin, čak student teologije, kasnije postaje jedan od najvećih protivnika hrišćanske misli i religije uopšte. I Friedrich Nietzsche rekao, svi ljudi prirodno žude za moći. A religija svoju osnovu ima u strahu od uključenja u borbu koja potiče od sveopšte želje za moć. Šta će Nietzsche u stvari reći? Nietzsche kaže, ljudi koji su kukavice, slabići životni, koji se bore da se takmiče u žudnji za moć. Oni su izmislili religiju i Nietzsche čak dotle išao da je rekao da ti ljudi najviše ometaju napredak ljudske misli. Ti ljudi koji su na taj način izgradili tu religijsku koncepciju. Imamo još jednog autora, to je Ludwig Feuerbach, čovek koji je filozof koji je izuzetno mnogo kritikovao veru, religiju, ali i hrišćanstvo konkretnije. Ludwig Feuerbach je rekao, religija je san ljudskog uma. Čovek ima želju da postane Bog i onda izmisli utelovljenje Isusa Hrista. Pa će Ludwig Feuerbach reći, čovek želi da postane besmrtan i onda je došao na ideju vaskrsenja kao koncepcije. I takođe Feuerbach kaže, Bog je stvoren po ljudskom obličju. Ljudi stvaraju svoje bogove, a ne da je Bog stvorio ljude po svome obličju. Tako su ovi autori gledali na religiju. Odakle religija? Koja je svrha? Kako je nastala? Ne znam kako je vaše mišljenje o ovim argumentima, ali možda će vas iznenaditi kada budemo shvatili da nekada slične argumente sam Bog koristi u Svetom pismu kada kritikuje one ljude koji imaju praksu idolopoklonstva, koji grade bogove koji se njima sviđaju, koji njima pašu, kao što Feuerbach kaže, bogove koji imaju karakteristike njih samih. Ja želim sada da analiziramo jedan tekst iz Svetog pisma, zato sam rekao da će malo duhovnije ovo predavanje biti. Ovo je tekst iz Svetog pisma iz proroka Isaije iz 44. poglavlja od 9. do 22. stiha. Ovaj tekst je napisao prorok Isaija, a sam Bog ga je nadahnuo da ovo napiše. Ajde, ja ću kratko prepričati o čemu se ovde radi. Bog podstiče Isaiju da piše protiv ljudi usred Božjeg naroda kojima se Bog objavio, da piše protiv prakse izgradnje bogova u vidu slika i kipova kojima su se ljudi klanjali. I onda Bog kritikuje te ljude i kaže da oni koji grade te likove, kipove kojima se ljudi klanjaju, da su oni ništa, da je to totalno bezumlje, da bi umetnici koji grade svojim umetničkim rukama ove kipove kojima se kasnije ljudi klanjaju, da bi trebali da se posrame. Kaže, toliko idu u fanatizam ti ljudi da čak i gladuju bogove od drveta, od kamena. Čak nekad ljudi seku drvo, uzimaju 1/3 da ispeku hleb, 2/3 da se ogreju, 3/3 da od tog drveta naprave Boga kome se klanjaju i onda Bog preko Isaije kaže da takvi ljudi pokazuju koliko ništa ne znaju, koliko ne razumeju, koliko su im oči zaslepljene. Kaže da se takav čovek hrani pepelom i tako dalje i tako dalje. I onda na kraju te kritike Bog kaže, pamti to Jakove, Izraelju, jer si moj sluga, ja sam te sazdao, sluga si moj, vrati se meni, ja ću rasuti tvoje prestupe kao oblak i grehe tvoje kao maglu, vrati se k meni, ja sam te izbavio. Evo, ja sam pripremio tekstove, neke isečke iz tog teksta, da ga malo proanaliziramo sa psihološkog aspekta. Ali ono što nam ovaj tekst, kao i većina tekstova u Svetom pismu na ovu temu mogu reći, jeste da Sveto pismo otkriva Boga kao onoga koji u misiji spasavanja i odvraćanja grešnih ljudi od njihovih idola i od njihove potrebe za idolima. Sveto pismo, odnosno sam Bog kaže da u ljudima postoji psihološka potreba koja je proizvod jedne duhovne bolesti, psihološka potreba da grade Boga po svome obličju kome će se klanjati. I takođe Bog je predstavljen u čitavom Svetom pismu, a pogotovo u ovom tekstu kao borac za ljudsku slobodu
i pobedu nad strahom, a tu slobodu i tu pobedu nad strahom najviše ometa ta psihološka potreba ljudi da grade sebi bogove. Ajde da analiziramo ovaj tekst. Ja sam pripremio za vas koji možda nemate pred sobom. Evo šta kaže Isaija 44, 9, 10. Kaže, koji grade rezane likove, ljudi koji su skloni da grade likove, svi su ništa. Mile njihove stvari ne pomažu ništa i oni su im svedoci da ne vidi i ne razumeju da bi se posramili. Čovek koji gradi Boga i izliva lik nije ni na kakvu korist. Mi vidimo da je idol nešto što je milo čoveku, nešto što čovek voli. Iako voli, Bog kaže da idol ili ta lažna slika o Bogu ne pomaže čoveku ništa. I oni koji grade Boga i bogove koje grade ti ljudi, sve ukupno, to ništa nije na korist ljudima. Dalje kaže u 18. i 19. stihu, takvi ljudi ne znaju, ne razumeju, oči su im zaslepljene da ne vide i srca da ne razumeju. Niti uzimaju na um, nema znanja ni razuma da bi koji od njih rekao. Pazite šta ovdje imamo. Ljudi koji to čine su daleko od razuma, znači isključili su svoj razum. 3 puta nam se pominje reč razum u ovom tekstu i kaže nemaju znanja. Šta je zanimljivo? Takav čovjek je upoređen sa osobom koja umjesto da uzme hranu u svoja usta, uzima pepeo. Zamislite da uzmete iz šporeta pepeo i umjesto da ga bacite napolje, vi uzmete umjesto hleba da ga jedete. Baš takva je slika ljudi koji ovakvu karakteristiku imaju u svom životu. Kaže Isaija, čovjek koji ovo čini, njegovo srce je prevareno, njegovo srce ga zavodi, da ne može da izbavi svoju dušu, niti reći nije li laž to što mi je u desnici. I kaže također Bog, to sam čitao na početku, sam Bog se javlja takvim ljudima, ljudima koji to rade, koji su u takvom bezumnom poslu, da grade sebi bogove po svojim mislima, po svome obličju, javlja se takvim ljudima i kaže, vi ste moj narod, vi ste moje sluge, ja sam vas stvorio, ja vas neću zaboraviti, rasuću kao oblak prestupe tvoje i grehe tvoje kao maglu. Vratite se k meni, jer sam te izbavio. Kada analiziramo ove tekstove, možemo primetiti da idol koji ljudi grade, kome se klanjaju, to je nešto što je ljudima drago, psihološki im znači. Međutim, duhovno, ta stvar je beskorisna, uopšte ne pomaže ljudima. Idolopoklonstvo je nešto čime ljudi beže od razuma, što im pomaže da odbace razum. To je sredstvo samoobmane, onemogućuje spasenje i pazite sad ovo, neadekvatno je rešenje za krivicu i to koristi u službi čoveku da beži od Boga. Zašto je ovo važno što sam do sad pričao? Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche su nešto dotakli analizirajući ljudsku prirodu. Oni svojim argumentima nisu dokazali da Bog ne postoji, kao što niko ne može to da dokaže. Ali oni su jednu dobru stvar uvideli. Uvideli su tu ljudsku stranu. Da ljudi koji su pogrešno religiozni ili nezdravo religiozni su slabići, beže od borbe životne ka tim svojim idolima. To je nešto što im je blisko, po njihovoj kulturi razumljivo, milo im je, ali zanimljivo je, ne pomaže. Ljudi se ne menjaju na bolje, već vrlo često na gore. Šta je to religija? Da li je dobro a priori biti religiozan? Da li svaki čovek koji je religiozan je bolji od onog nereligioznog? Da li su psihološki i mentalno zdraviji ljudi koji tek veruju? Religiozni su jednostavno. Ili religija nekada može biti nešto što može biti jako veliki izvor psiholoških, duhovnih, zdravstvenih i raznoraznih problema. U kakvom su odnosu religija i karakter? Da li može da se desi da određene vrste religije, koje bismo mogli da podvedemo pod idolopoklonstvo, mogu više da naruže čovekov karakter nego što mogu da ga izgrade? Šta religija zapravo jeste?
Religija potiče od jedne reči koja znači nanovo spajanje, nanovo prikopčavanje i vezivanje. Religija u ispravnom smislu te reči znači vraćanje ka Bogu, ponovno povezivanje sa Bogom. I taj kontakt, kada se desi, čovek bi u tom kontaktu trebao da se promeni. Mi vidimo da Sveto pismo recimo kaže da nema ni jednog čoveka koji traži Boga. Nekada nam to bude malo zbunjujuće, jer mi vidimo religiozne ljude koji traže Boga, čitaju reč, mole se Bogu i kako onda shvatiti to? Ono što je zanimljivo kada otvorimo Sveto pismo, primetit ćemo da Sveto pismo slika Boga na taj način da je Bog osoba, ličnost, koja je aktivna u tom nanovo povezivanju i prikopčavanju. Bog je taj koji dolazi k nama. Mi ga ne tražimo, mi bežimo od Boga. Mi smo uplašeni i krivica koju je dobro uvideo kao pokretački motiv vrlo često Freud. Znači, nas krivica goni od Boga. Mi osjećamo da smo učinili nešto zlo i mi zbog toga bežimo od Boga. Ali Biblija kaže da je Bog taj koji traži nas i u nama začinje želju da i mi nađemo njega. Ali ono što hoću da vidimo ovde, pravi način posmatranja religije, pravi oblik religije je uvek ovakav. Bog dolazi ka čoveku koji ima raznorazne probleme, želi da ga dovede u zajednicu sa sobom da bi ga promenio, da bi ga oslobodio od idolopoklonstva, da bi ga oslobodio od straha, da bi ga oslobodio od zarobljenosti raznoraznih vrsta. Znači, pravi oblik religije je Bog stvara čoveka po svome obličju, taj čovek je pao, ali Bog zbog tog stanja ljudskog dolazi ka čoveku i želi da ga dovede k sebi i da ga izbavi. To je prava religija, jedina ispravna religija. Međutim, čovek takođe, kao što smo videli u prethodnom tekstu i u razmišljanjima ovih mislilaca, ima potrebu dok se ne stvara neki svoj zaklon. I ne znam da li primećujete u korona krizi, u ovoj novoj krizi koja se najavljuje sa hranom, sa raznoraznim problemima, ljudi postaju sve više religiozni, ali nažalost najčešće nisu ispravno religiozni, ne vraćaju se Bogu da ih Bog promeni, nego kreću da grade neka svoja utočišta, da traže neku svoju sigurnost, gradeći Boga po svome obličju. Šta se dešava? Čovek je biće koje se vlada po jednom psihološkom zakonu, a taj zakon je svakako i duhovan. Čovek se menja gledanjem. Ono u šta čovek gleda, on će se u to pretvoriti neminovno. Jedan autor je rekao, čovek se nikad neće uzdići iznad svojih zamisli o istini, iznad svojih zamisli o čistoti i iznad svojih zamisli o svetosti. Ukoliko se ljudski nikad ne uzdigne iznad ljudskog shvatanja, ako se on ne susretne sa idealom Božje mudrosti, Božje dobrote i Božje pravednosti, čovek će duhovno padati sve dublje i dublje. Znači, ukoliko ne pruži tu ruci koja je ispružena ka njemu, ukoliko ne prihvati taj ideal svetosti, istine, čistote koju Bog daje, čovek će duhovno sve dublje i dublje padati. I mi vidimo to u istoriji ljudske vrste. Najreligiozniji ljudi često su u istoriji imali najgore brakove, najreligiozniji ljudi koji su se busali u grudi da su verujući, su činili zverstva, zločine u ratovima. Ali takođe moramo biti pošteni. Ispravno religiozni ljudi, zaista duhovni ljudi su najveća dela dobročinstva činili u istoriji. Bili oni koji su pokretali, možemo reći, borbu za oslobađanje robova u istoriji, koji su otvarali sirotišta, koji su prodavali imanja i davali sirotinji i tako dalje i tako dalje. Mi možemo videti da religija uopšte može biti izuzetno dobra i ona je dobra kada se na ispravan način prihvati, psihološki izgrađuje čoveka, menja čovekov karakter, uzdiže ga,
učini da čovek uzrasta duhovno i na svaki drugi način, ali takođe religija iskrivljeno shvaćena može da dovede do dubokog pada i do destrukcije koju smo imali prilike puno puta da vidimo u životu pojedinačnih ljudi, ali svakako i u istoriji. Pogledajte šta kažu još neki tekstovi u Svetom pismu. Ovaj tekst iz Jeremijine knjige, iz 2. poglavlja, kao i ona iz Isaije koju smo analizirali, upućen ne nekim paganima, nego ljudima koji su deo Božjeg naroda, ljudima kojima se Bog sam otkriva, kojima Bog sam progovara iz svete Božje reči i želi da ih upozna sa sobom. Pogledajte šta im Bog kaže. Gde su bogovi tvoji koje si sam sebi načinio? Neka ustanu ako te oni mogu izbaviti kada si u nevolji. Jer imaš, Judo, bogova koliko i gradova. Znači, Bog svom narodu, judejskom narodu, vaši bogovi koje vi rukama gradite ne mogu da vas spasu. Vi imate toliko bogova koliko imate i gradova. Šta vidimo u ovom tekstu? Potrebu ljudi da grade bogove kako im se dopada, bogove koji će im biti neka vrsta utočišta u nevolji, bogove koje ne možete voleti, bogove koji su tu samo da vas izbave. I ti bogovi su vrlo često među ljudima u potpunoj suprotnosti. Čak gradovi koji su jedan do drugog imaju potpuno različite slike bogova. Znate ono kad odete u neka mesta pa kažu od sela do sela različita verovanja. To je to. Ljudi imaju potrebu da izmišljaju bogove kako njima odgovara. Jedan zajednički imenitelj je kada izmisle bogove, a ne vrate se pravom Bogu, njihov karakter se menja na gore, ne dolazi do izbavljenja, ne dolazi do spasenja. Pogledajte drugi tekst. Ovaj tekst je napisan u psalmu, čini mi se da je ovde greška, mislim da se radi o 50. psalmu, samo da proverim. Da, u pitanju je 50. psalam, ne 51. Pogledajte šta kaže. Bog se obraća određenom čoveku i kaže, a bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje? Nosiš zavet moj u ustima svojim, a sam mrziš na nauku i reči moje bacaš iza leđa. Kad vidiš lopova, pristaješ s njim i sa preljubočincima imaš udela. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prevare. Sediš i govoriš na brata svojega, sina majke svoje opadaš. Ti si to činio, a ja sam ćutao. A ti si pomislio da sam ja kao ti. Šta ovde vidimo? Vidimo jednog čoveka koji govori o Božjoj reči, govori o Bogu, međutim njegov život je potpuna suprotnost onome što Bog želi od njega. On je izmislio sebi nekog Boga koji se njemu sviđa, s kojim može da radi šta hoće, da ga malo oblikuje kao da je od gline i plastelina. Ali pazite šta tom čoveku Bog kaže. Ti činiš greh, ali tvoje bezumlje nije samo to što činiš greh, nego to što ti misliš da sam ja isti kao ti. Zašto ovaj čovjek to misli? Vidite, mi imamo jedno izopačeno verovanje o Bogu koje se negativno odražava na čitav naš život, na našu psihu, na naše misli, na naš karakter. A to je, mi mislimo kada činimo šta god u životu, a Bog se ne javlja, ne kažnjava nas, ne šamara nas sa neba, to znači da smo mi okej. A ako pukne grom, desi mi se da slomim nogu, to je kazna od Boga. Vidite, Bog sam za sebe kaže ja nisam takav. To vi mislite da ja jesam, ali morate jednu stvar da shvatite, ja nisam kao vi. Vrlo često se dešava da kada ljudi čine dobro, da stradaju u životu. I vrlo često da se dešava da imaju i sunce, i kišu, i rađe im i manje. To ne govori o njima. To govori o tome da je Bog onaj koji ne vraća dobro za dobro, zlo za zlo. Bog je drugačiji. On voli pravdu, on želi da činimo dobro, on želi da nas blagosilja. Ali nekad se desi da najpobožniji ljudi stradaju. To što stradaju ne znači da ih Bog mrzi. I često se desi da ljudi koji čine zlo dobro prođu u nekom trenutku, ali to ne znači da ih Bog blagosilja. Bog jednostavno ima širu sliku ovog sveta nego što su moj i tvoj život pojedinačno.
Problem ovog čoveka o kome piše psalmista, to jest sam Bog, je što od Boga doživljava kao sebe. Kada smo skloni da od Boga stvaramo idola, da imamo tu negativnu religioznost u životu, to nas neće izgraditi. To će učiniti da propadamo sve više i više. Zašto pričamo o religiji, a bavimo se psihološkim temama? Vidite, zbog jedne veoma važne stvari. Slika Boga koju ti i ja imamo u umu će odrediti moj i tvoj karakter, moj i tvoj život, u šta ćemo se mi pretvoriti, kakve ćemo vrednosti živeti, a to će najviše uticati na one koji odrastaju u našem domu. I zato nije sve jedno kakva je naša religioznost, kakva je psihologija našeg života. Da li smo mi idolopoklonici i živimo psihologiju idolopoklonstva, ili smo mi prava Božja stvorenja koja žive ispravnu religiju, koji su se vratili Bogu u ruke, koji su se promenili u skladu sa Božjom voljom i koji su dobar nastavni materijal svojoj deci. Naša deca, kada odrastaju, ona imaju jednu karakteristiku koju im omogućava jedan deo mozga, neuroni ogledala se zovu, da uče stvari u svom životu imitiranjem. Prvi oblik učenja je učenje po modelu, učenje imitacijom. I često se desi da mi svoju decu oblikujemo mnogo više svojim karakterom, nego li onim što im govorimo. Zato je jako važno da razumemo da ispravna religioznost, samim tim i dobar karakter, je nešto najvrednije što možemo ostvariti za sebe, ali i nešto najvrednije što možemo dati svojoj deci. Tata na ovoj slici kosi travu kosilicom i sin ga odmah imitira. Evo, moja žena je malo čas peglala moju košulju, moja ćerka mala, 1 godinu i 3 meseca je prišla, uzela je plastičnu peglu i ona je uzela da pegla i dala mi tu košulju. Ona verira nas na tom nekom materijalnom nivou. Koliko više mi kao ljudska bića, kao socijalna, psihološka, fizička, ali nadasve duhovna bića, ćemo usvajati imitacijom način komunikacije, brzinu oproštenja, način na koji pokazujemo ljubav jedni drugima, karakter i vrline karaktera koje mi kao roditelji pokazujemo. Jesmo li ponizni? Jesmo li radosni dok služimo i činimo drugim ljudima dobro? Ili smo mrgodni, besni, samoljubivi, gordi, ljudi koji najviše vole da se o njima priča i da se uzdiže njihovo ja. To je veoma, veoma važno. Zato ne čudi što Bog često kada govori o određenom čoveku, određenoj generaciji, o svom odnosu sa njima, o važnosti držanja onoga što im je Bog zapovedio da drže, kada se govori o zapovestima, ne treba da nas čudi što se uvek u toj priči pojavljuje priča o pokolenju. Kada Bog govori Izraelcima i daje im svoj zakon, on kaže: držite se ovoga da bi sinovi vaši mogli da idu ispravnim putem. Avramu, koji je otac monoteističkih vera, svi ga prisvajaju, i muslimani i judejci, odnosno Jevreji i hrišćani. Avram je okarakterisan u Svetom pismu kao onaj koji će rado preneti svojoj deci, svome pokolenju, svojim potomcima onu istinu o Bogu, a samim tim i omogućiti im da izgrade ispravni karakter. Jedna od zapovesti, malo kasnije ćemo o tome reći, takođe ima u sebi tu povezanost sa budućim generacijama. Zašto je ovo važno? Vidite, kada čovek odrasta u svome životu, u jednom trenutku odrastanja, u jednom trenutku traganja, ispitivanja sebe i okoline, on će postaviti jedno ključno pitanje. Pitanje: ko sam ja? Pitanje identiteta. I on će isprva pokušati da na to pitanje da sebi odgovor kroz analiziranje onoga što su mu roditelji ponudili. Mnogi ljudi su od roditelja imali neku iskrivljenu sliku, materijalističko vaspitanje, i onda su roditelji njima ponudili tu priču, a deca su, kada im se razum koliko toliko razvio, analizirali to što im roditelji nude, pa analizirali to što im društvo nudi
I onda su dodali tome i neki svoj lični izbor. I onda u tom traganju, u tom ispitivanju ljudi pokušavaju da dođu do jedne ključne stvari, a to je do odgovora na ovo pitanje. Ko sam ja? Zašta sam ja? Zašto živim? Zbog čega živim? To pitanje je veoma važno. Zašto? Zato što kroz njega to je kako da živim. Da bismo znali kako da živimo, prvo moramo da znamo zašto živimo. I otuda je veoma važna religioznost i priroda religioznosti u porodici. Ja lično verujem da jedini ispravni ego ideal koji nam može omogućiti da znamo zašta smo, ko smo i kako treba da izgledamo, je ego ideal koji nam nudi sam Bog, koji nam nudi nauka hrišćanstva. Međutim, ljudi često izopačuju taj nauk, upodobljuju tu priču po svojoj volji kako njima odgovara i onda šta se dešava? Kvare svoj karakter, a samim tim budu iskrivljena slika i prilika za svoju decu i kao takvi ne budu adekvatni za izgradnju dečijeg karaktera. Evo te zapovesti koju pomenuh iz dekaloga. Znači, druga zapovest iz dekaloga od 10 zapovesti je zapovest protiv izgradnje rikova i kipova. I pogledajte šta sam Bog kaže. Ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od tvari koje su gore na nebu ili koje su dole na zemlji ili koje su u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji na sinovima pohodim, ili drugi prevodi kažu susrećem ili posećujem, bezakonja otaca njihovih do 3. i do 4. kolena, onih koji mrze na mene, a činim milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. Zašto sam ovo sada stavio pred nas? Vidite, jedna zapovest govori o tome da ne treba da gradimo sebi bogove, kako se nama sviđa, kako mi mislimo da bi oni trebali da izgledaju. Zašto? Sam Bog kaže, zato što ću ja biti svestan, susretaću, bit ću svedok greha dece otaca. Zašto? Pa iz ovog prethodno navedenog razloga. Znači, deca imitiraju svoje roditelje, gledaju svoje roditelje, oponašaju svoje roditelje. I ako roditelji imaju iskrivljenu sliku o Bogu, deca će ponavljati grehe, ponavljaće zlo, propadaće i neće doći do izgradnje njihovih karaktera. Zato je veoma važno da ispred sebe kao roditelji ne stavljamo iskrivljenu sliku Boga, da ne stavljamo izopačenu ljudsku sliku Boga. Zašto? Naš će se karakter pokvariti, naša psiha neće biti adekvatna, imaćemo psihologiju idolopoklonika, bićemo sebični, neće se izgraditi naš karakter, bićemo loša slika i predstava pred očima dece i naša deca će krenuti našim putem. Zato je jako važno ono što Bog kaže u Svetom pismu Isaiji, pogledajte u mene, ne u svoje bogove, nego u mene, svi krajevi zemaljski, i spašćete se, jer sam ja Bog i nema drugog. Kada mene ljudi pitaju da li je religija dobra stvar, ja kažem zavisi. Ako je ispravna po Bogu, to je najbolja stvar koju možete uraditi za sebe. Ako hoćete psihički da budete zdravi, ako hoćete mentalno da... Ja uvek predlažem da budete istinski religiozni, jer ćete se vratiti u ono stanje, u onu formu u kojoj smo bili pre nego što smo pali u greh. Bićemo ispravno pobožni, naš karakter će biti adekvatan, samim tim i naša psiha. Međutim, ako dođete do pogrešne religioznosti, sve će se pokvariti. Vaši odnosi će se pokvariti. Zašto? Pa zato što ljudi koji imaju neispravnu religioznost, koji su čovekoliki, ajde da kažem bogovi koji su čovekoliki, znači takvi ljudi koji se klanjaju takvim bogovima, njihov karakter će biti izopačen. Ajde da nešto oslikamo od
delova karaktera. Znači, čovjek će biti ohol, čovjek će biti besan, mrzeće druge ljude, čovjek će biti uplašen, neće graditi slobodu, zarobljavaće druge ljude u odnosima, neće voleti istinski, bit će sklon zavisnostima i tako dalje i tako dalje. To su mnogi duhovni ljudi vidjeli. Recimo, apostoli su to uvidjeli. I evo apostol Jovan šta kaže? Čuvajte se idola. Znači, čuvajte se te sklonosti ljudskih srca da grade Boga po svome obličju. Zašto? Zato što to dovodi do destrukcije čoveka, njegovog karaktera i njegove psihe, ako hoćete da idemo do tog momenta. Mi smo stvoreni prema jednom ego idealu koji je pred nas stavljen i nama ljudima pokazan i obznanjen. Znate kako mi treba da izgledamo da bismo bili psihički zdravi i u doba korone, i pre korone, i posle korone, da bismo širili mir oko sebe, da bismo bili oni koji će biti na isceljenje drugima. Mi treba da se vratimo ka onom pravom ego idealu, a nama je taj ego ideal prikazan, a to je Gospod Isus Hristos. Kada vas mrze, vi ne mrzite. Kada drugi beže od odgovornosti, vi prihvatate odgovornost. Kada drugi ljude odbacuju, vi ih nećete odbaciti. Kada ljudi neće da rade neki posao jer je on nedostojan, vi ga radite i uživate u tome. Kada ljudi na neki način su skloni podelama, dele se na ove i one, vi nećete da idete u tom pravcu da delite, nego ćete spajati. Kada se ljudi mrze, vi ćete voleti i bit ćete mirotvorac. I tako razne stvari. Kad ljudi se utrkuju da budu neko i nešto, vi nećete da se trudite da budete neko i nešto, vi ćete se truditi da nekome budete nešto, da nekome pomognete, da nekog zavijete, da nekog iscelite, da nekog ohrabrite. Kada ljudi žele da se takmiče, vi nećete da se takmičite. Jednostavno, kada analizirate taj ego ideal koji je stavljen pred nas, taj pravi identitet za koji smo mi stvoreni, znate šta se pokaže u nauci savremenoj? Da sve te karakteristike koje mi vidimo u liku Isusa Hrista su one koje su lekovite. Evo primjera. Ljudi koji su depresivni u Norveškoj i Danskoj, znate šta im kažu da bi pomogli sebi, šta im kažu da urade? Kažu im idite u dom za stara lica i budite volonter, pomažite ljudima koji imaju veće probleme nego vi. I pokaže se da ta terapija za 50% smanji njihovo iskustvo i probleme sa depresijom. Ljudi koji su rasisti, recimo, utvrđeno je u istraživanjima koji mrze jedni druge, znači oni koji su skloni rasizmu i oni koji trpe rasizam, jednako imaju probleme sa fizičkim i mentalnim čak zdravljem. Pojavljuju se isti simptomi i kod jedne i kod druge grupe. Kada odbacite tu iskrivljenu priču i prihvatite ovaj pravi ego ideal, kogod vas mrzi, vi nećete mrzeti njega i vi ćete biti zdravi, ne samo duhovno, već i psihološki i zdravstveno. Zašto se ljudi razvode? Šta su istraživanja pokazala? Šta je najjasniji simptom lošeg braka? To je loša komunikacija i sebičnost, traženje svojega. Kada pogledamo ovaj ideal koji je stavljen pred nas, kada ga prihvatimo, kad prihvatimo to kao pravi identitet za nas, a ne idole koje mi gradimo, tada će se naša psiha promeniti, naši odnosi promeniti. Brak koji je bio pred pucanjem, on će se obnoviti. Tamo gde je bilo mrtvilo i tama i nedostatak emocionalnosti, ljubavi, službe, činjenja, tamo će odjedanput početi sada da se rađa život. Nama je potrebno da odstupimo od svojih idola, od idola koje gradimo zato što imamo krivicu. Nas Bog pokušava da spasi od idolopoklonstva, od te potrebe da gradimo bogove po svome obličju, da bi nas spasio mentalno, da bi spasio naše brakove, da bi spasio našu decu od rana koje bismo mi mogli da im zadamo. Bog i zato kaže onim ljudima koji su gradili u Isaiji
Boga po svome obličju, Boga od drveta, on im kaže vratite se k meni. Ja sam vas stvorio. Ja sam vas izbavio. Ja želim da vas iznova stvorim. Vratite se k meni. Ja imam rešenje za vašu krivicu. Ne morate da gradite bogove da vas promenim. Zašto sam izabrao da ovako malo više duhovno pričam? Zbog jednog mog ličnog stava. A to je da bez duhovne priče ispravne mi nikada nećemo moći da se promenimo, da doživimo istinsko isceljenje. Jednostavno rečeno, kada vi se ne vratite u tu ispravnu pobožnost, ispravnu religiju, kada je ne poznajete, vi ste skloni čitavog života da tražite neke lažne zaklone u toj nekoj iskrivljenoj pobožnosti. I ono što je suština, vaši odnosi se ne menjaju. Vaš karakter se ne menja, vaši odnosi stradaju, vi ste i dalje uplašeni, ništa se ne menja, vi ostajete isti čovek, odnosi se ruše i tako dalje. Vi možete otići kod psihologa i psiholog može da vam pomogne da vi možda bolje naučite da komunicirate i može vam pomoći da odbacujete neke misli koje nisu adekvatne i može vam pomoći da rešavate konflikte na neki način, ali zapamtite jednu stvar. Ako se ne vratite Bogu u ruke, to vam kaže jedan religiozni psiholog, iz svog ličnog iskustva, iz iskustva ljudi s kojima sam pričao i s kojima sam sarađivao. Ako se ne desi vaš povratak Bogu i ne desi se ostvarenje prave religije, da se iznova prikopčate na Božju kopču, vaše srce se neće promeniti. I sad zamislite, naučili ste da komunicirate, naučili ste da rešavate konflikte kao i ovi političari koji imaju neke tehnike i taktike kako da reše konflikte. Naučili ste, recimo, kako da se spolja ponašate, da se prikrije ono što je u vama. Sve ste naučili. Inteligentni ste jako, imate dosta znanja o raznoraznim stvarima, tehnikama i tako dalje, ali ste u srcu i dalje sebični. U srcu vam je i dalje sebičnost, oholost, želja da vi uživate, pa makar na uštrb drugih ljudi. Ništa vam to ne vredi. A kada se vratite Bogu i kada se vaše srce promeni i kada postagnete Hristoliki, tada ćete biti poučljivi, pa ćete čak i od malog deteta da se naučite ispravnom konceptu života, komunikacije, izgradnje karaktera i vrline i vaš život će se oplemeniti. Dok se to ne desi, vas kada neko posmatra ili mene videće plodove idolopoklonstva, a to je strah i dalje prisutan, vi niste slobodna osoba, vi ste zarobljena strahom i zarobljavate druge, sebični ste, pribegavate tim stvarima koje vam se čine da vam pomažu, a zapravo vas uništavaju, takmičite se s ljudima, čak i u braku, čak i u svojoj kući sa rođenom decom i sve trpi neku vrstu destrukcije. Kada odbacite tu koncepciju, kada se takvi kakvi ste, sa krivicom, sa nečistom savesti, vratite Bogu i kada se desi to ponovno spajanje, tada se sve kao domino efekat menja. Duhovni nivo, kada je zdrav i ispravan, menja način na koji razmišljate, menja način na koji imate svoje odnose i upravljate svoje odnose s ljudima, menja vaš odnos prema vašem telu, zdravlju i svemu. I tada ste vi isceljeni i vi ste ljudi koji će biti isceljujući za drugi. U ovoj krizi koju sada prolazimo, vezanu za COVID-19, sve mere koje se dešavaju, promene načina života, organizacije života, pokazuje se jedna stvar, a to je da su ljudi veliki idolopoklonici. Pribegavaju religiji, ali tako pribegavaju religiji gradeći na svoj način bogove koji im ne mogu pomoći da se njihov karakter promeni, da se njihovo srce promeni, da postanu trpeljiviji ljudi. Mahom su ljudi danas gnevljivi. Da postanu ljubavniji ljudi. Mahom danas ljudi su skloni mržnji. Da postanu ponizniji. Mahom su ljudi danas gordi i traže prva mesta. Moje lično mišljenje da ako želimo da budemo istinski zdravi, da se oslobodimo straha, da se oslobodimo zarobljenosti raznoraznih vrsta,
mi trebamo prvo da se vratimo Bogu i dozvolimo mu da nam očisti savest. Tek kad nam je očišćena savest, a to je moguće u susretu sa Bogom, Bogom koji je ljubav, Bogom koji nas ne gleda strogim očima, hoće da nas ubije, tek kad se to desi, mi istinski možemo da se menjamo i možemo da budemo ljudi koji su isceljeni. Moja lična misao jeste da nama treba isceljenje tog stanja idolopokloničkog i kada se to desi, desit će se promjena na svim nivoima. Eto, to sam želeo ove večeri sa vama da podelim, a da bismo uokvirili ovu priču, sledeći put ćemo reći na tom posljednjem predavanju nešto o blagodati, o psihologiji blagodati, koja je sasvim suprotna od idolopokloničke religije. Pa eto, budite i na tom 4. predavanju sledeći put. Hvala vam na pažnji. Na ovom predavanju. Vreme je za prašanje, ako imate da postavite. Povelite, dragi gledači, slobodno. Ako imate neko prašanje, da nešto se pojasni. Možda, Nemanja, imaš ti nešto da dodaš? Pa ajde, možda jedna rečenica. Vidite, kada razmišljamo duhovno, zdravo, mi ćemo primetiti da naš najveći problem u životu nije nedostatak inteligencije, nije nedostatak para, nije nedostatak možda nekog znanja skrivenog i tako dalje. Već naš problem je duhovne prirode, naš najveći problem je sebičnost, egocentričnost, biblijskom terminologijom rečeno grešnost. Da bismo prosperirali u životu, u odnosima, u ličnom životu, neophodno je da dođe do rešenja tog ključnog problema. Zašto? Zato što zbog greha i te sebičnosti i egocentričnosti mi smo ljudi koji sve tumače iz svoje pozicije, vrlo uske. Recimo, mala deca kada su 5-6 godina, možda i malo mlađa, mi kažemo kao psiholozi da su oni egocentrični, još uvek u toj razvojnoj fazi, zato što oni sve gledaju iz svoje perspektive. Kada im date zadatak da naslikaju planinu koja stoji pred njima i kažete im naslikaj je kako je ja vidim, oni će obično da naslikaju kako je oni vide. I mi time utvrđujemo da su još u fazi egocentrične priče, jer oni gledaju sve iz svoje pozicije. Ideal bi bio da kako rastemo, mi napustimo tu egocentričnu priču, odnosno perspektivu, i da poprimimo gledanje šire priče. Znači da mogu da razumem da moj tata drugačije razmišlja, da moj drug drugačije razmišlja, da nisam ja uvek u pravu. Ako se ne desi tokom života napuštanje te dimenzije, odnosno te perspektive, šta će se desiti s ljudima? Ljudi će svoje motive učitavati drugim ljudima. Neće imati dobre odnose, loše će komunicirati, učitavaće drugim ljudima svoje misli, imaće nekvalitetne odnose s ljudima, loša će komunikacija da bude. I ta osoba će na svim nivoima da strada. Deca će se nervirati što tata kaže, znam ja šta ti misliš. Pa ne znaš šta mislim. I dete to zaboli. Ali egocentrična osoba će reći, znam ja šta si ti hteo da kažeš. Ne znaš. Pitaj, pa ćeš da znaš. Kada supruzi muškarac kaže, nemoj ništa da mi pričaš, znam šta hoćeš da mi kažeš, to zaboli drugo biće. Zato što ne zna šta hoće da kaže. I time ta osoba nije cenjena. Dakle, šta je suština tog egocentričnog stava koji mi od detinjstva imamo? On je takav da mi ljude gledamo kroz svoje oči. Ne možemo da im se prilagodimo, da se otvorimo za njih. Ne možemo da budemo poučljivi. I sve dok je to aktivno, mi stradamo. Na svim nivoima. U odnosu sa kolegama. Pazite, najcenjeniji profesor matematike nije onaj koji ima najveće znanje. Realno. Nego je to profesor koji najbolje zna da predaje. Koji najbolje zna ono malo znanja ili koliko god znanja ima da prenese drugim ljudima. Najbolji instruktor vožnje
Nije onaj koji je najbolji realno vozač od svih instruktora, nego onaj koji najbolje može da se prilagodi osobi i polako, korak po korak, da je uvede u tu veštinu koja je vožnja kola. Najsrećniji ljudi u braku nisu Brad Pitt i Angelina Jolie, lepote u muškom i ženskom obliku, nego su oni ljudi koji su najsrčaniji, najljubavniji. Ne kažem joj ja ono što ja samo želim i ne analiziram stvari kako ja vidim, nego sam otvoren, kažem, dušo, ja ovako vidim ove stvari. Kako ti vidiš ovo? Vidiš, nisam u pravu. Hajde da prihvatimo ispravan način gledanja ove situacije. Takvi ljudi šire radost. Neće reći deci, slušaj ti mali zeleni, ja bolje od tebe znam. Ne, nego ta osoba svesna svoje limitiranosti će reći, sine, ja ovako vidim to, ali moguće da grešim. Kaži mi ti kako ti vidiš. Možda ću ja nečemu da se naučim. Aha, vidiš, pogrešio sam. Vidiš, zanimljivo je to kako si ti vidio. U pravu si, ja nisam bio u pravu. Takvo dete će imati elan, bit će radosno. Šta hoću da kažem? Ako u životu ne napustimo tu sebičnost i ako ne napustimo tu uskogrudost, a to ne možemo bez Boga na istinski način, celog života ćemo patiti. Ne zbog nedostatka novca, inteligencije, kola, kuća, aviona, nego zbog sebičnosti koju smo nastavili da gajimo. Imate ljude koji imaju po 90 godina, ni makac se nisu promenili. S druge strane imate ljude koji imaju 90 godina, koji uče rado od dece. Ja sam doživeo na jednoj česmi lokalnoj u kraju gde je moja žena rođena, da vidim čoveka, majora u penziji, radi u generalštabu, ogromnu penziju ima, čovek ima i titulu i sve ostalo, kako čita neku knjigu. I ja prilazim i kažem, šta to čitate? Pa on kaže, evo ovu knjigu Zdravlje iz Božje apoteke od Marije Treber. I ja u šoku gledam starčeka od 90 godina koji čita, beleži, podvlači. 90 godina čovek ima. Inače on u tom kraju sam svojim parama od svoje penzije ozidao lokalnu česmu. Ljudi iz svih krajeva dolaze na tu česmu pitke vode, televizije snimaju. On je sve to oplemenio, zasadio drveće, platio svojim parama i sedi tu pored česme i čita. Ja kažem, je li moguće da pored vaših godina, iskustva, bogate karijere, susreta sa važnim ljudima, još nešto ima što ne znate? A on me pogleda ovako i kaže, moj sinko, kaže, ja sam do juče mislio da nešto znam, sad iz ove knjige vidim da mnoge stvari ne znam. Pa ja, kaže, gazim lekove, gazim hranu, misleći da je trava. Ja sam toliko bio oduševljen. Znači, stara osoba, željna znanja. Imate mlade ljude koji bi trebali da budu željni znanja, spremni da poslušaju svačiji saveta, pogotovo od sedi glava, jer njima fali mudrost. Oni kažu, ja sve znam i stradaju u životu. A imate mlade ljude koji kažu, ma šta ja znam, ja sam tek se ispilio, tek sam zamahao krilima u ovom životu. Želim, ceo svet je moj, želim od svakog čoveka nešto kvalitetno da naučim. I vidite njihov put, samo ide gore, gore, gore. Ne zato što su najinteligentniji, nego zato što su najskromniji, najponizniji i najpoučljiviji. Znači, naš problem nije psihološki, ekonomski, naš problem je duhovni. Mi smo duhovno bolesni i treba nam duhovni lek. Jedini lek dobijemo od jedinog pravog lekara, duhovnog, a to je Bog. To je mnogo psihološkija priča nego što mi mislimo da jeste. Hvala ti. Mislim da u prilog ovome ide i ono poštuj sedu glavu u Bibliji, jedan tekst koji govori. Pa pazite, to je moja struka, recimo, izvinjavam se što te prekidam. Moja struka je vaspitanje dece. I kada sam analizirao razliku u stilovima vaspitanja kroz istoriju, tražeći da vidim šta je jedan od glavnih okidača ovakve destrukcije u pravcu vaspitanja dece u svetu, otkrio sam da današnja generacija pravi jednu ogromnu grešku koja se direktno odražava na karaktere njihove dece. Vidite, u svim ranijim periodima prošlosti, očevi i majke su bili skloni da svoju decu uzmu i daju svojim roditeljima. Na neko vreme pošalju ih.
I onda imate onu predivnu sliku, ja sam je, hvala Bogu, doživeo u svom životu, gde me deda drži na kolenu i govori mi o davno prohujalom vremenu. O vrednostima davno prohujalog vremena. Moj deda mi je rekao, sine, kad se budeš ženio, nemoj da tražiš ženu koja je mnogo obrazovana, iako to nije ništa loše. Nemoj da tražiš ženu koja ima mnogo materijalnih para. Nekad to može biti korisno. Nemoj tražiti ženu koja je fizički lepa, mada mi svi to volimo. Pa šta da tražim, deda? Kaže, čak i čistačicu pronađi. Ne ismejavam tu, kako bismo rekli, zanimaciju i zanimanje. To je časan posao, to je super stvar ako osoba radi sa srcem i pošteno. Ništa to u mojem sistemu vrednosti nije manje, kaže deda, od lekara i profesora. Ali čak i čistačicu, od koje bi možda zazirao današnji svet. Ako će da te voli, ako će da gradi svoj dom, ako će da se žrtvuje u tom domu i da ulaže u tu priču koju gradite. Ja sam to naučio na kolenu mog dede. Ja sam tako funkcionisao u životu i ni jedan savjet koji mi je deda dao tog tipa nije bio savjet koji je bio loš. Svih savjeta u tom pravcu kojih sam se držao, oni su mi pomogli. Seda glava znači mudrost, znači iskustvo. I Bog kaže, pred sedom glavom ustani i slušaj ono što ti seda glava govori, naravno ukoliko je u skladu sa Božjom voljom. A danas roditelji svoju decu odvode od baka i deka najčešće, a oni su zaostali, oni su iz nekog drugog sveta i deca gube kontakt sa vrednostnim sistemom, sa koncepcijom bili su, moji roditelji su sad i ja sam sad, a ja ću jednom biti bio sam. Razumete? Ja sam prolazan. S generacije na generaciju se taj niz dešava i treba da se poučim iz toga nešto. Mislim da je to jedan od velikih izvora problema današnjeg vremena, jer su deca odsečena od normalnosti života, prolaznosti, nekih vrednosti koje su davno iza nas. Ako imate svoje dede i babe, a roditelji ste i oni su relativno zdravi psihički, da kažemo i duhovno, uvek ih odvedite kod svojih roditelja, jer će deca biti jako, jako obogaćena. Hvala ti, Nemanja. Mislim da gospodin Milosov ima pitanje. Da. Izvolite. Evo i jedna seda glava da postavi komentar. Prvo pitanje, brate Boričiću, je čisto privatno. Obzirom da je vaše predavanje sa moje strane ocenjeno sa ocenom magna cum laude, i pitam se na takav kapacitet, potencijal i intelekt da niste doktor nauka. Pretpostavljam da ste pri kraju i spremate materijale i ste u samom procesu doktoriranja. Ogromna je šteta ako ne završite i taj deo. Ne morate da mi odgovorite na pitanje, čisto pratio sam vas vrlo pažljivo. Ono što znam, kod svakog čoveka postoje 4 projekcije. Fizička, emocionalna, mentalna i duhovna. Kod vas primetio sam da ste izostavili emocionalnu komponentu. Ja sam tehničar po vokaciji, tako da sam prilično bos na ovom polju. I još nešto bih hteo sa vama da iskomentarišem. Na jedno od mojih predavanja pričao sam o Sartru. Nećete mi zameriti ako bih pročitao taj tekst na makedonskom, da ne mešam padeže pa da izađe kozajanski. Kaže ovako, 80. godine bolni od Sartar napišao: mi se vraća očajot koji me napadja. Vraća mi se očaj koji me napada. Sveto te neprijateni grd, loš i bez nikakva nadeš. Zato i ovoj krik je krik na očaj,
krik na starec koji će umre vo očaj, a ja sekoga se protivev na toa. Znam deka će umram vo nadež, no na ova nadež i trebe čvrst temel, ono što vi celo vreme potencirate. Potreban je čvrst temelj. Jedan mesec po ova izjava Sartar počinal, nego otkril važnio temel na nadešta. Božjata reč ne uči deka jedinstvenio temel na našata nadež prazni od grob na Hristos i njegovото voskresenije. I tuka dođa 1 Korinčanite 15 za objasnenije ponatanošno. Kako što vidite, nema pitanja, nego blag jedan komentar, ali mogu da vam kažem da je predavanje bilo izvanredno. Vidite, sad ja bih se nadovezao na taj vaš komentar. Mislim, ne mora da se postavi pitanje kao pitanje da bismo pričali, ali dve stvari. Pomenuli ste emocije i pomenuli ste Sartra. Ajde, prvo ću samo emocije. Zanimljivo je kad su ljudi istraživali emocije ljudske i analizirali šta od čega kreće, otkrili su da naše emocionalno reagovanje jeste u stvari samo reakcija našeg vrednosnog aparata. Objasnit ću. Znači, mi reagujemo samo na ono što je u našem vrednosnom sistemu veoma važno. Znači, kada mene neko napadne za neku stvar koja meni nije bitna, ja neću toliko burno reagovati emocijama. Ako neko napadne neko polje koje meni znači, tada se dešava emocionalna reakcija. I autori su došli do saznanja iz različitih psiholoških škola da je u stvari emocionalno reagovanje u stvari reagovanje našeg vrednosnog aparata i ono se dešava uvek kada okolnosti ili nešto unutar nas draži vrednosni i referentni okvir. Što će reći? Emocije su veoma važne, ali one su samo jednostavna reakcija našeg vrednosnog sistema. Ako želite zdrave emocije, zdravo emocionalno reagovanje, imajte zdrav emocionalni referentni okvir. To ću na primjeru objasniti. Recimo, osoba radi u firmi i desi se neka konfrontacija na poslu. Osoba A i osoba B. Identične stvari im se dese. Međusobni konflikt, svađa na poslu. Osoba A, njen vrednosni sistem je oholost, želja da bude neko i nešto, želja za takmičenjem i dokazivanjem. To je vrlo važno. I kad se desi konfrontacija, ta osoba će burno da reaguje. Ta osoba će da poludi, kako mi u narodu kažemo. Poješće se unutar sebe, mrzeće onog drugog, odneće ga i u svoj dom i dok spava misliće o toj situaciji i trpeće emocionalne izlive koji će na neki način naštetiti čak i fizičkom zdravlju. Međutim, osoba B u istoj toj situaciji, isto se desila konfrontacija, polazi od referentnog okvira, duhovnog, hrišćanskog, tih svih vrednosti koje taj hrišćanski koncept nudi. I osoba kaže, kako sam tako burno reagovao, nisam trebao, povredio sam tu osobu, ali ona i mene, dobro, nema veze. Žao mi je što se to desilo. Čim dođem na posao, prvi ću pružiti ruku da se pomirimo. Nebitno je ko je u pravu. Bitno je da sarađujemo. To je suština života. A ne ko je bolji, ko je ispravan i tako dalje. On će otići kući ili ona će otići kući spokojna, sklonit će u stranu gnev koji je u trenutku planuo, ispravit će odnose i živeće bolje. Zašto ovo sad pričam? Kada ljudi ne shvataju taj niz duhovno, psihički ili emocionalno, fizički, socijalno i tako dalje, nego idu kontra. Oni pokušavaju ljudima da pomognu da imaju dobre emocije, pa im kažu uzmite ovu tehniku, koristite ovu tehniku, radite ovo i ono. Ali ništa se trajno ne dešava. Opet će imati probleme na emocionalnom nivou. Kad vi ljudima promenite način razmišljanja, vrednosni sistem,
njihove emocije se dovode u normalu. Znate ko je najbolji primjer emocionalnog reagovanja? Emocije nisu nužno zlo. Bog nas je stvorio s emocijama. Primjer za ispravni emocionalni status i emocionalno zdravlje vam je sam Isus Hristos. On je plakao, on je čak nekad bio i gnevan, on je bio miran, spokojan, radostan. Vidi se varijabilnost emocija. Ali on je bio zdrav emocionalno zato što je osnova iz koje je nastupao bila nesebičnost, ljubav i to mu je donosilo zdravlje. Kada ste sebični, a svi smo mi generalno sebični po prirodi, i ako gajite tu sebičnost, ne predajete je Bogu, vaše emocije će biti u skladu s tim vrednostnim sistemom i stalno će vam zadavati probleme. Osoba koja nema poverenje u Boga na emocionalnom nivou će jako patiti kad doživi gubitak. Osoba koja ima poverenje u Boga, da se vratimo na prazni grob koji smo pomenuli, osoba koja veruje u Hristov prazni grob, u moć Božju, u obećanje Božje, da će biti vaskrsenje i kad izgubi bližnjeg, plakaće, bit će žalosna, ali sa nadom. I sa nadom će ići dalje. Teško je uz gubitak, ali će ići dalje. I te emocije, to zdravo emocionalno stanje, ja kažem zdrav emocionalni status, će pomoći osobi da bude zdrava i da se izbori sa stresom. Tako da, hvala na sugestiji, možda sam malo zanemario emocije, ali emocije su veoma važne i to ispravan način gledanja emocija. Kada je u pitanju Sartre ili neki drugi ljudi koji su skeptici bili kroz istoriju, ljudi koji su bili egzistencijalisti, koji su negirali hrišćanstvo, gledali mračnim očima ovaj život, generalno su patili sa takvim nihilističkim načinom funkcionisanja, s tom nihilističkom filozofijom. Ali najveću patnju su doživjeli, kao što ste čitali, u susretu sa samim krajem života. Kada vi smatrate nadu za nešto što je loše, za nešto što vam, kako vi mislite, onemogućava da živite kvalitetan život sada, kada vi odbacujete nadu kao nešto destruktivno, kao nešto sanjalačko, što vas odvodi od realnosti, vi ćete doći, sami ćete to učiniti, doći ćete u stanje beznađa u koje je on zapao. Na samom kraju vremena, u ćorsokaku života, u mrtvom uglu života, on je došao do jedne najbolnije spoznaje, a to je da je najgroznija stvar kada dođeš do tog smrtnog časa, shvatiti da je tvoj život bio potpuno bez smisla. Kada čovek pronađe smisao, čak i mlada osoba, gledao sam to svojim očima i imao sam to iskustvo, od 28 godina, koja umire od raka, vrlo inteligentna, vrlo nadarena, vrlo školovana, u svim aspektima života top, znači to društvo prepoznaje. Njena životna priča zbog kancera se zatvara. Gotovo je, nema više nazad. Ta osoba hrabri svoju porodicu, roditelje, kaže im ne bojte se, ovo nije kraj, verujte Bogu, Bog je umro za nas, ovaj život koliko god je kratak, kaže ta ženska osoba na samrtnom času, ja znam zašto sam živjela i ja sam ispunjena, večnost je predamnom. To je ono što razbija svaku lažnu filozofiju, svaki nihilizam, svako beznađe. Znači, život na izgled nije živela, propustila je mnoge stvari, ali ona je uhvatila najvažniji voz, stekla najvažnije saznanje, to je saznanje o smislu. Ona se srela sa smislom, srela se sa logosom. Vidite, mi ne znamo šta će biti s nama. Ja sad pripremam jedno razmišljanje o smrti i prolaznosti života. Mi ne znamo šta će biti s nama. Evo u ovoj novoj priči, ja sutra mogu umreti od korone. Neko drugi u cvetu mladosti može završiti svoj život. Zar nam to ne pokazuje koliko je sve prašina, koliko nam prolazi kroz ruke kao pesak? Zato smo pozvani, zbog te nesigurnosti života, da to duhovno pitanje stavimo na prvo mesto, da se upoznamo sa Bogom jer imamo priliku i On radi na tome u našem životu. Da ne propuštamo priliku za to. I pazite, kada se desi to poznanje, kada se desi to upoznavanje,
dešava se promjena koja će potpuno oplemeniti vaš život. Evo moje iskreno životno iskustvo. 18. mi je godina. Dolazim do Svetog pisma u jednom trenutku. Čitam razne tekstove, dotaknut sam, vidim da ta knjiga govori o nekoj uzvišenoj priči koju ja nemam u svome umu. Vidim da je taj Bog divan, zaista sasvim drugačiji od onog kako sam ga ja zamišljao. I u jednom trenutku dolazim do jednog teksta koji kaže: bolje ići u kuću gdje je umro neko, nego li u kuću gdje je radost, zato što tamo gdje je umro neko, oni koji su živi omudravaju, razmišljajući o prolaznosti života. I ja uzmem knjigu, kažem, šta je ovo, neću da čitam ovo s 18 godina, život je predavno. Posle, ne znam, nekog kratkog vremena javljaju mi da mi je poginuo drug iz odeljenja, sa kojim sam igrao fudbal 2-3 dana pre toga. Vrlo dobar dečak, povučen momak, dete sa sela, pošten čovek koji je pomagao svojim roditeljima. Nešto mu se isprečilo na putu, loše je vozio, udario je i poginuo na mestu. I ja razmišljam, čoveče, mi na groblju, svi ćute, niko ne govori o planovima za budućnost, niko ne govori o velikim parama koje planira da zaradi, svi ćute, svi suznih očiju i u očima se vidi da stiču, ili možda ne, mudrost života, ali svakako su u prilici. I ja razmišljam, na groblju mudrost je ići u kuću gdje je umro neko, jer tamo oni koji su živi dolaze do spoznaje koliko je to pitanje o poznanju Boga i vraćanju u Božje ruke važno. Od tada sam tu stvar stavio na prvo mesto. I fakultet sam završio i oženio sam se, imam 3 dece, praktičan sam čovjek, živim život kao i svi. Ali s takvom stabilnošću se susrećem i s bolešću, imao sam koronu, vrlo težak oblik. Mislio sam da umirem jedne večeri, koliko mi je teško stanje bilo i disanje. Ali sam shvatio da za razliku od Sartra i mnogih Sartera ovog sveta, imam nešto što je mnogo čvrsto, mnogo težak temelj koji niko ne može da pomeri. A to je sigurnost u večnost. Sigurnost u dobrog Boga koji me čeka u večnosti. Ja lično mislim da je dobro ulaganje uložiti sebe u zajednicu sa Bogom. Dobro je ulaganje gajiti nadu, hraniti je i dozvoliti da ona uzrasta u našem životu. Mislim da to nije pogreška ako ulažemo u tom pravcu. Zar i Sartrov život ne dokazuje da je to tako? Hvala najlepše. Hvala vama za komentare. Hvala ti, Nemanja. Imaš stvarno lepe komentare od strane naših gledalaca. Svi su oduševljeni ovim predavanjem. Kaže gospođa ili gospođica Dena, preubao predavanje. Irena veli, благодари ме и на вас. Ема isto така veli da je preubao predavanje to. Gospođica ili gospođa Javorka veli predavanje to je znači prava psihoterapija. Mir vo dušata. Mislim da to je ono što nama danas ljudima treba u ovom nevremenu, mir, staloženost i shvatanje pravog stava našeg života. Zašto smo u stvari mi na ovoj planeti Zemlji? Evo, ja bih imao jednu želju, ako možete da mi je ispunite. Ja bih želeo da pročitam jedan biblijski tekst, jedan psalam koji govori o Božijem karakteru. Možda će neko od vaših gostiju, polaznika, da prvi put čuje ovo, ali ova slika koja je oslikana ovde, Božja, je meni u jednom trenutku promenila način na koji sam razmišljao o Bogu. Od mene idolopoklonika napravila je pravog simpatizera Boga i onoga koji je oduševljen njime. Čitaću 103. psalam. Psalam koji je napisao car David i koji predstavlja jedno oduševljenje njegovo Bogom, i slušajte kakav je Bog u koga on, nadahnut Duhom Božjim, veruje. Blagosiljaj dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosiljaj dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednog dobra što ti on učinio. On ti prašta sve grehe, isceljuje sve bolesti tvoje, izbavlja od groba život tvoj
venčava te dobrotom i milošću. Ispunjava dobrim život tvoj, ponavlja se kao u orla mladost tvoja. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. On je pokazao svoje puteve Mojsiju, sinovima Izraelovim dela svoja. Milostiv je i dobar Gospod, spor na gnev i veoma blag. On se ne gnevi jednako, niti se za večnost ljuti. On ne postupa s nama po gresima našim, niti nam vraća po nepravdama našim, nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova ka onima koji ga se boje. Koliko je istok daleko od zapada, toliko on udaljuje od nas bezakonja naša. Kako otac žali sinove svoje, tako Gospod žali one koji ga se boje, jer on poznaje našu građu. On se opominje da smo mi prah. Dani su čoveči u ovom životu kao trava, kao cvet koji cveta u polju, cveta, dune vetar na njega i nestane ga. Niti će ga više poznati mesto njegovo. Ali milost Gospodnja ostaje od veka i do veka na onima koji se njega boje i pravda njegova na sinovima njihovih sinova, koji drže zavet njegov, pamte zapovesti njegove da bi ih izvršivali. Gospod na nebesima je postavio presto svoj i carstvo njegovo svime vlada. Blagosiljajte Gospoda, anđeli njegovi koji ste silni krepošću. Izvršujete reč njegovu slušajući glas reči njegove. Blagosiljajte Gospoda, sve vojske njegove, sve sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagosiljajte Gospoda, sva dela njegova, po svim mestima vlade njegove. Blagosiljaj, dušo moja Gospoda. Amin. Da. Ništa drugo nego reći amin, neka bude tako, v prevodu te reči. Vi se zabлагодаруваме уште еднаш на сите вас кои што вечера бевте со нас и ќе повторам дека значи оваа книга за сите вас кои што редовно не пратите, мислам секој четврток, оваа книга ќе биде дел од вашата библиотека. Како што и нашиот предавач Немања Боричич најави, значи психологија на благодата, е така? Да. Така да бидете и следниот четврток со нас, повикајте ги вашите пријатели, па дури и вашите непријатели. Мислам дека ова ќе биде корисно за нив. И добро да имаат и тие една психотерапија за нив, да почувствуваат мир кој што и вие сте го почувствувале. Вие ќе бидете благословени со тоа што некого ќе го среќите и на некого ќе му помогнете. Чувајте се, чувајте ги и другите и ви посакувам мирна и лека ноќ. Svako dobro i pozdrav od mene za sve vas. Laku noć.